omokonyi b'umurayi kiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigarokanire koyomocha eserikali asigitambukiro kyaye gyokugura omochere kurwa chinse chesco asikilebuna nigitambukiro gyekolemaria abalimi imense ya Kenya okwana korase county ya Kirinyaga asara umurubilyo bukuigora bene cyabisi chinya chekyamekyo Matiang'i nigo abagikiri gati y'abaraimi serikali asikilianga nigo babigete amagani abo mutwe kubwa ayaba Kenya bali babachorete Matiang'i nigo boigo harire eira yogochya kubatoria abakenya kurase egurube yemechando onyemba gochya komochora una osonye bagochya komochora una omorai wense una gutomanya muliketo Daniel Omwaga no Matiang'i no wete guthura no una njira yamo yo gutingia bunyamasi bwe kiama gya Jubilee imergongorwa Central nigo litukerero kiamekyo kyariganio muroberio bwe kigorwa cyabisi cye kiama gya Jubilee imiye county ya Kirinyaga omuroberi orawo namokonyi b'umurayi kiamekyo Dr. Fred Okengo Matiang'i uyiboigo ubekere egutwa yo kurigyo burayi bwense weterese kiamekyo gya Jubilee busibo mwaka bwe 2025 onebere buri mutwe Okwana n'ababwatani b'ekiamekyo omugasorero kurwa semeyo ya Kirinyaga Dr. Fred Okengo Matiang'i nigarekana bururo kunyemukiya serikali asigitambukiro kyeyo kugura omochere kwense ya isiko asekeria aine kebuna ense ya Kenya nene sensemo ya Kirinyaga nigebwato konyori kwigoro kwa mochere nabo yiga serikali tubone tikoreke medike mochere kurwa chinse cha isiko. Mambo kama haya ambayo tunaona hapa eti serikali inakubalia kuagizwa kwa mchele na wakulima wako na mchele hapa Mwea hapa Kirinyaga. Mambo kama haya ufisadi na viongozi kujifikiria wao wenyewe vile watajitajirisha na vile watajirika kupitia kwa kazi wanafanya ya umma. Hii mambo sisi hatukuwa nayo. Matiang'i nigo arekana ko moche gati y'abarayi esebaliye abarukirenga n'abarayi batari kugwenwa nonye nigo ene kebuna nigara akore gasierenuke ekara charo ko murayi bwense bose bochori abone bwo mwakogocha. Lazima tuambiane ukweli. This corruption and mismanagement of our country na kujifanya watu wanajifanya eti ni watu wazuri na sisi tunajua yale ambayo yanafanyika. Hii mambo hatuwezi kukubali na hiyo ndio sababu sisi tunatafuta nafasi ya kuongoza nchi yetu. Tubadilishe maneno kama haya. Na wananchi mnatujua sote. Hakuna haja ya kuwadanganya hapa watu wakuja hapa kubeba mabibilia. Mnatujua. Ama namna gani? Okwana hekerekyo omokonyi b'umurayi kiamekyo Jeremia Ngayukioni nigo arekana komotogia Dr. Matiang'i asekeria inganero isaine gukora emechando ao egendrete kobanaria abakenya anebe usio bochorio bonene bwo mwakogocha. Zile shida tuko nazo na wauliza, the problems that we have in this country, we uangalie wale wote ambao wangetaka kuwa rais Kenya hii and then pick the person who can help you, who can make sure that watoto wako wameenda shule. Kienda hospitali utapata dawa na malipo italipiwa na serikali. A person who said that it happens. Kuna wengine wanasema Fred Matiang'i ni mkali. Unataka rais anacheka na watu ya nini? Mtu acheka hapa watoto wabaki nyumbani. Mcheka hapa watu wazalie hapa kwa barabara instead of going to maternity. Abarayibande abo bekana somo yegoyo onamono munyakire bobwe kiama gya Jubilee kurese county ya Kirinyaga Mureithi Kang'ara maisomarore abamochia abali abakomochia omurayi kiamekyo Uhuru Muigai Kenyatta nonye nigo oyirali bagali abene komotogia Fred Okengo Matiang'i asemeremerie yakorete ekrarengeme ya serikali ya Uhuru nigo arekana kwene kianga miroberi au gati ya omuroberi w'abachenu mense ya Kenya usha turi meremo gwikabono sensemo yaye nigo umuriki omonene bwe kiamekyo Koitalel Olekenta airuanga ekiama kiria gya PNU nigo bono kyabwatenene kiama gya Jubilee ilio wechikwene kinga emechando ikobanaria abakenya agweterese serikali ya UDA anene asensemo yabasae yabere ko bakego ikibwa mwerio. Wakati Uhuru alikuwa president, Matiang'i ndio alikuwa minister wa interior na alikuwa anaitwa super minister, ndio alikuwa minister
mkubwa ya ministers wote. Alifanya kazi ama hakufanya? Wakati Matiang'i alikuwa Minister of Education, mashule ilikuwa sawa ama ilikuwa mbaya? Murara Kibaso uyu nonyenere oenekirie rango yaye yokurije kirego ky'obuchumbe bw'ensemo y'ebunge yabara bose obochorio bonne bore boswe nigo nanyende aenekiri teneni eganga yaye yokomusira Daktari Fred Okengo Matiang'i bose obochorio bonne bogocha ase arekana kumubori ya Daktari Fred Matiang'i ekara abo muraibu ense anyara koba kagokoro butaka obwo barekanire go chanda abakenya bange asamotuka bwango iga. I want to request you that kindly, poverty has been used and misused to make our people slaves in this country. Ile sababu inafanya wanasiasa wanapatia vijana 200 wakakunywe pombe is because of unemployment and poverty. Your Excellency the President, if it is the will of God, uwe rais wa Kenya na kuomba umalize umaskini kabisa, na mimi niwe kijana wa kwanza kupata kazi kando yako ya ofisi yako. Thank you. Liborio linene ligotigara asebono ndiringane use ekiama gya Jubilee ngechi konyara komagania na kobeka mabuko ebirogo abyege siasa sorogongo rwa centro anene ekere kiama keregia DCP ekyo gekorao onarigade Geoffrey Gachagua kyarekanere konetana kuiremerio mubekana bo motomo tende imeyorogongo rwa centro. Amaya Ensoko TV nchenkoro kwa Daniel Omwaga Muraibe kiama gya